haina hai lam sogo ani YouTube channel tabuk studio na asukjak actually ani room omun ani studio tinene vlog ke ani light hangjak vlog ni no se nong no kisa information roi phunung ani phayo first of all sang tabuk Sunday ni vlog no nugnai awong ke ang full Sunday worship thangka ke tabuk nor worship ni vlog kisana di intro ni yagulo. So let's watch the vlog Sunday worship service ni after this intro. Child dedication payment ya golo tabuk sini worship all the worship complete ka child dedication complete worship complete tabuk jeng chini je thai katalya farmani ba chini mani katalya farmani abono jeng tabu auction khanye phalanye plus abon ya golo misti rock like sweets masanai because child dedication ni nginyai je child dedication khlai romani aboni no tei je a nukhungni family sangno like sweets rok offer khaike abono jeng tabuk sama digi rok akorok nor abon nugui mane tabuk o vlog okok sai mani yagulo so abon nor nai tabuk jisu no kosol khlaye samdi ano ho jisu no kosol khlaye klangdi ano after finishing all the work, all the event, Sunday ni dina ang chance manlia vlog khai pinani fia ang haina hai Monday wa vlog continue khai kya omong ke college vlog so omon nor tabung nugui tong mana omong ke next day o vlog ang ke college o thangai kisa dolok by enjoyment khalai mani like kisa sang dol kaisa dol kisa kok salayo like enjoyment music knalayo class khayong mani obonor nugui mane o vlog ne bisinte tabuk ngai ke second day second part ya means the same vlog second part second episode aba hai thangli ata second part or na add khai ke 2 days ni no so nor o vlog na tabuk nugui mane college vlog nor enjoy khai di cinematic song.
ya gulo chung haina hai nogo ki Philip hai pika ke khakhle nor oblong no naithok jakana tini no vlog kisa different way khlaina kya oba ani first time ang mo ke like shoot khaimani ya gulo nong no storytelling khaimani ang storytelling ringya jarang mane ang khlaya fia khakhle nor jotono storytelling kisi jano naithok jakana future ang mo ke storytelling teibo tunai and I would like to congratulate all the SBD family members and narok jotono no belai hambai asak support funungmani bagai ani almost 1.5k subscriber completing the thingka they 500 subscriber engna tongkho 500 subscriber engmani yagulo norok ni bagai ang chikonsa ani khani hamjangma no giveaway khlainai abo norok giveaway participate khlainyan bagai ang jefro 2k complete nga from nongno giveaway bahake participate khanyai bomti ke khlanya abang nongno saikenar nai plus nongni giveaway tamung nai nongni prize tamung nai nga abuno bo 2k complete mani poreno abuni yagulo na ang nongno sanai okay as well we are heading towards for the channel monetization abo tai 2 3 4 months abo nongni je support kaham mane nongni hamjangmu kabang ke norok rekhang ka asang sanai and please kaisa request norok joto nai tongnai khajani takuktai buhuk songno norok ani YouTube je video upload khaibru notification mayang tonghake norok kisa bell icon click khaidi bell icon abo off rok phanang thangmano because YouTube glitch tongo kisa kya abono norok bell icon no on khanya lagi tangi ke notification mana bagai because ani video ang jodi no 2k subscriber complete engmani yagulo ani ang kaisa video upload khainai abong ke giveaway ni related a giveaway ni related video at least ang 500 plus view manai mana nangnai because ang kom subscriber kom view ba hinga ka ang giveaway khlai to gyabla so 500 plus view as well as comment at least 200 plus na nango at least so and also norok te koekdin ni pore nong ni oro kaisa information sokpanya a information no nanya bagita pokdi abo ang jefru information ro nong ro notification sokine notification sokui puru noro ka information no tamu bomti khanai ni so blog na ang hos jora nark sine khaklai nor jotono of vlog no nachojakana ke like comment share subscribe khaina bagita pokdi haina noro bai katal vlog ba khimala nyai till then signing of SBD see you soon with the next vlog bye bye